Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kajingi kenduk kinongnya bosau, bad umaji street, ka East Khasi Hill District. Menta kasngi ka kasandarik kelalangkot arjar puwe. Kelapan hun cisya ya kejengkwa kejongki, ban syak ban kit no sa pungut ki pajba. Hendai kin sedang ban beteng ban kamai ya ki kali jongki, tat enda ka office jong ka Deputy Commissioner East Khasi Hill District, kan ai da kajing tho. Kenang ban syak pendik haki pulit penjat kali. Kajing sangya kinongnya bosau, kadai namar, lada kikit palat, ya ka kasan ngut ki pajba, kila syabat haki pulit, bat syadan kuna, kabalakta, ya ka kamay kaji jungki, nalor balarem kabayong penyang. To ya tu yang ini kai kajing kan jumpi mana buat magistrat. Kajing wan jing kenduk jungi ya ki minister ne kadai tang ba ailat ini bangin sya ban tep tang kapasiti ma marba menta pinong tep khatsan ngot kan ka bos min tep khatsan ngot ka pisar di kador spo kami sispa san ko dia kam penyang pat kabam lagi lai spa tam sau spa akashi rep dia bat kajendram menta bangi kenduk ne gila biang hi minister ke pemikiran begini yang tungin ailat ngihap penbiang gi sanitizer berkimas lagi persenjar bah in ailat begin yesong kapasiti pengini tiap kapasiti pat kane kajing wan jungi bat ki trenga kawa ban urlong bangini kamai biang nadu ka si monde mat karai ro di tempat mata kalong basi kan karai kin pedai ki dang ongi ban kamai sudah tap kat sanut mabuk anrai di su recommend klem jing tok bang yel da bai to kem persan mentang ina be karai nang tena DC. Nah ki mendisrat bat nga kwa ban pentip ki paj ba haduk ka ngimon de ngimpet syare ki bos ban kamai ka bawa ngimpet yo karai nang tena polisi oke ya aku awan kerentang ini tena kaliang jungi driver lawan sim inquiry na po magistrate na disi la phak disi kaong ini ba kawan kli jukli ini ni thu katungkan bangil ajing tho ha po disi tin jungi ni syukri thu ka kumbala ajing tho ta magistrate lawan inquiry ini ula berkat ya kajing ut kajing nam jungi ma ki driver jungi te kilong to ya ap samenta singi lai sai ngin sai ka report te ngin sai kamai no ya kiba ya kabanta lai sai kita kwa kamai kin ya kamai tama kapasiti kanang dai nak spak kanang dai tang 10%. Te buang ya ap tang lai sai ngin sai no report te baru lebar gila don lang he bukan sim inquiry gila pujumut la keren gila ya keren bat magistrate te kermen wong sai no tambangin sa ya sim no ya ka rai ba ngin pembiang beki han sanitizer de kimasru ya pesenjar ni hukum ya ki pesenjar mah ban tha na layo jeng mana na disi di pesenjar bangi kento bangi tap bangi kide bendeng mas bet barok khoi lada ki pesenjar kimbom den mas yim sya ban tap ha ko ka bos lada don pesenjar ki ba ya sat lane ki ba ya pene ya kata ka an bala te kat kum ke sarkar de kila batai ngila ban khot do kulit lana uno no pesenjar bakwa ban pen kelumar pok ke bos dengi ki lebar kiba simsal ne kiba kren ai ke jemput nangi ki lebar mah de nagaliang jeng magistrate lai bor ni bertangi simsa ki senjar kibun ki im bani kibun ki bisni ni lebar basau mah de ni senai ngilai kipti be era ke jisam dengi ki jeng kamai mentah ba kredit ba bru pedon teteng yo tabru tang pordamir ngida per step sini ni ya ba kli ha teteng tang baik yang ini yo mah karena ini minta si te kau baik up ke report kin saya ta ngila depan ya pasti ki ong kin sai kinai ha ji lai sai kin sai ke report te na tang na kata dau bangi la batai mah sange ba don jingmi shu ka jing kamai jungi ta ba habangi ke bos jungi ke don 10% tingi syak tangar kungut hapo teng ngimyo hira tangar kungut lo tambah ngikirmen baik perjan mir lan ya first step bangin yo ban tap dap te ban kapasiti tengi kwa baik kapasiti gi don kam hakano por bat bun briu pat ngiyo pasti tela dam don briu pat ngida kamai kat bang yo ro mlei na
Dia- Ba kapasiti tengi don kamben. Dia tiap tahun kita ki buat kulit. Da thep tam ya kapasiti pate menta sabat ben. Kita dah bisa ngek ki. Tak kadang ni senge no sendon nama tang yang ngimi rata. Kami datang bayi yang te sabai melik sabai bam ini teng kaji kamai ro kadang yat ot ewen. Kamai minta bam lesai. Dia hadulah dia kesini kamai pisalan nun. Kebai penyang la penut kebai melik ni bai bam le jong. Bos kena baru iki bos tau, bos kamai. Kita sau hapo silong tau ngatrai hati arspa la tam trai. Kimakap tengi mi khain remo i khain tengi bos. Arspa hitam baroning bai silong tau. Yang buat kini ki kaji ki mentah kalau lang bagi kali ret nah tang kelihat. Kajing ye ki jungi kitu kimak semua kilawan la jong hi koren kong kiwan ye kilang ne. Dena kaliang jungi ang ni kepat ba ni ki bos ni pan ya pasti ya kaya benta jong kita bar bos. De kimak semua pan kidon kine ki konduktor we arngut mo ki ya khang itu ki makap mo ki ang ya telilang. De kidon kine kita bar ki ba ya telilang. Daripada what event we one meeting mene we one re te kilometer bagi wan kamai. De kidon ki jing ya pentun tu mene kap tu ne menin ro mo ki mak semua. Dia ketupat dia gila telilang berkimak semua we arngut re itu babun kimtip repate lada keno ini kita bar bos himdon jing kli ra ketama namar kili erai hidla jong kita bar mak semua gila don lang hidu benin depan yang pasti benong tiap rangut kimak semua mah namar hajing sa kadai ka mak semua tiap katsau khalai kasangut mentah dementa kidang sa ki pulis bantiap saungut dementa ki pan kimak semua ki ang ban Tepo. rangut ya kata ya kador jongi ki bos te kan nek baik kejuk mo menta naga ladang yok pasti ro ka dor baik kali kan nek baik kejuk Cepurang kan nang ne mulai. mbak kejuk mo Kan ne mulai. ya ka syong baik ni syong yang pajba kadang nek ka baik kali kelas tu hi ka baik kali baki lek ta ta mo ya kimak semua tengin ya tun kelar ni banyak kali ka baik kali ngintip ra tambah kejing angnut jong ki driver mak semua patte ki kwa ban pan ban yo thap no rangut tambah ni tek nak terang jong kini driver mak semua tang don sudah orang don ban ni kwa don ni ne nomor kia don lang ta tekine driver mak semua ki bom don lang rem ta ne ki bom tibre ki keno ingi driver bos kan yang beli me pentut mesia baya kamai ni hari kila le hi da la jong ki driver mak semua ta de yakta de ngim don ki klip ma lara keno ingi lara ki ong nono ingi ro don ki tibra nomor ki konduktor driver bos la bun de mo Hibat kong ngek nasan. Ni kakerteng juga ada di Blaster Martham. De pedon lidar pedon presiden ne nomor si keren bet menobak hamlat ki minut pat ki pha be jenga hapo di siro parung be jenga ai ro ngala su thom nok thom bor ngada job nga layok kemalut barok ki bos dalam job ra kan rem tengah marway ngong wadla sakem yang ngaru la bun serti wan ma gila pram tu tengok ngan slur ngan rung be lada sakem nak tengah marway melelai tambah kakerteng la tiblut barok ki bar bos kiba ya pha nga lada sakem nga ngan pha wadut gitu bro yak tang la bat be ngamting hane ero ngadarung yak tama